Nkandziyiso lowu mi wu vonaka i nkandziyiso wa xiyimbeleri Papa Rhulani Tukulu wa N'wachapu lowu tekiweke hi siku ra 10 Nyenyankulu eka lembe ra 2023 naswona xiyimbeleri a xi rhambiwile eUniversity of Limpopo leyi khale a yi tiveka leswaku i Yunivhesiti ya N'walungu, University of the North, leyi sweswiwani yi tivekaka tanihi TUFLOP, University of Limpopo. Naswona kwala vhikini ku kale ku va na swinepe kumbe swithombe leswi jikajikeka swiyenge swa mabulu laha ku vonaka xiyimbeleri Papa Rhulani va tikomba ingaku va tlhelele mabebeni. Kasi ku tlhele ku va na hungu leri nga hangalaka leri a ri vula leswaku Papa Rhulani Tukulu wa N'wachapu ingaku va wile. Kambe loko hi languta eka nkandziyiso lowuwani hi vona hi ndlela leyi vaseketeri va tsakelaka ha kona xiyimbeleri Papa Rhulani. Swi tikomba kahle leswaku Papa Rhulani va ha ri na wona ntikelo. Lexi ni nga vulaka xona ni nga vula leswaku ku sele leswaku va kandziyisa tinsimu eka lembe ra 2023 leti nga ta fika ti rhandziwa hi vanhu ku kota risimu ra Avuxeni a xigazeni leri nga kandziyisiwa eka lembe leri nga hundza ri fike ri rhandziwa swinene hi vanhu. So, I'm telling you guys, Papa Rhulani mina, I'm not going to win. Ngimbila kwimi na wata going to win. Singalisa kusala utomza unandaku. Tale anikumika mani. Tale anikumika kopani. Nihumba kaye. Yes! Papa Rhulani mina. Bangotala especially balala mina. Baba tu magata ku hey Papa Rhulani win. Anu kokulu anu pipi. Hey Papa Rhulani win. Hey, ni fama na spembo. Tu magata muno umwani. Antireton. Ni fesa na utomza mina. Nabola tu humela utomwini. Fesa na utomisa wena. Tutona ngoma ya mura. Yini mutomza. Mutomza wena. Ineso. Sikwembu kateki sabana wanda kuipau. Edena kesa muname ntandaku sa atondeka. Good Friday yimelansi wani mita chwa. Te kwini ta atondeka mkacha mchumuri kona ikasi. Lokeza skopsi nchaisa na mwamini time nchaisa. Namina ntamkateki sebitra Yesu. Nabon ntandaku apambi. Balalawa mina one side. Tolong siapa mana kombela oni ngete la masego tifo zami natini rada tuloso anirile limunu mina nirile la moya tsena keso wakati keso tuloso tuloso mene baba mina ade singa tasivule ne hakuna swin'wana vanhu a va tshiketi mhaka ta ku we mani khoma ku hina vanhu va ntima a hi navelani leswi swa kahle a va ku Papa Rhulani dead for us for what hi mina yelu fikile ta ku ni attended conference party ni akhandiya tsopele alanzeriya yokwe hileso nikasa kuna minranda kuna mnana mranda bala lova mina one side lava randa kunta ulona hi mavoko imangani emoneza so much imangani ifane evanyika yi 100 hi n'hweti na mfana me ofra wati sama vitura tola mina hi n'hweti mfana me kuma tipo muna minranda ita kwenda kusema ti data sipomu katekisa wala na one side wala na mina wata kuma lipa tola mina wakane monesi wakane wakane ai nikani mona mo enda ya vanga mona ti empeta mona zera si pomudana ai vale mwendi asama wino yo kwe